Ovo su najjeziviji crtani filmovi svih vremena. Drugi deo. Eto, tražili ste drugi deo, dobro je prošao prvi video, tako da idemo još 3 dela nakon ovog. Mesto broj 2. Peppermint Park. Znate onako kako smo se plašili kad vidimo Annabelle ili lutku Roberta i ukapiramo da oni stvarno postoje. I onda se napravi film o njima koji je jeziv. Pa u principu, zajebi sve ti to, niste još čuli za Peppermint Park. Peppermint Park je definitivno vrhunac jezivih lutaka onako u globalu. Peppermint Park emitovan je u SAD-u krajem 1960-ih i početkom 1970-ih. Kombinovao je lutke, kostimirane likove, sporu naraciju. Nije imao klasičnu radnju. Sve je delovalo tiho, usporeno, neprirodno smireno, ako mogu da kažem. Za decu bilo je zabavno, za odrasle duboko neprijatno. U suštini dovoljno je da pogledate kako te lutke izgledaju. Ovakve lutke sam ja kao mali sklapao iglom i koncem. Unutar tih lutaka je ruka koja barata njihovim pokretima. Oči se i ovdje naravno pomeraju kako koje. Dijaloga u seriji ima, ali su u suštini besmisleni. Tu i tamo se preseče radnja sa nekom potpuno nevezanom scenom kao što sad vidite, ili se odmah nakon nekih likova prebacimo na druge likove koji izgledaju jezivije nego prošli. Deca su zurila u ekran, retko reagovala, izgledala odsutno. Za razliku od modernih crtača, likovi u Peppermint Parku često gledaju direktno u publiku. Zadržavaju pogled i ne trepću. U psihologiji horora ovo se smatra razbijanjem granice između gledaoca i sveta na ekranu. Lutke u Peppermint Parku imaju ukočene izraze lica, monotone glasove, minimalnu mimiku. A da, budžet ove serije je bio nenormalno nizak, što nas dovodi do ovoga. Pogledajte kako scene izgledaju. Sve je prljavo, neuredno i jezivo. Zvuk je sniman, pa brate, ja mislim da je malo zvuk lošiji nego u mojim klipovima, a ove autistične lutke neću ni da komentarišem. Zašto je Peppermint Park nestao? Nema remake-ova, nema DVD izdanja u širokoj distribuciji, retko se reprizira za razliku od drugih dečjih programa iz tog perioda. Pa jednostavno, Peppermint Park je nestao kao što se i pojavio. Bez objašnjenja, bez najave, a boga mi i bez nostalgije. Kao da nikada nije ni postao. Mnogi ljudi koji su u to vreme bili deca, a gledali Peppermint Park, u sadašnje vreme govore da se mnogo toga iz te serije ni ne sećaju. Samo nekih likova i nepostojeće radnje naravno. Tako da eto, nadam se da ste saznali nešto novo, ovo je kraj drugog dela, vidimo se u trećem delu, ostavite like, komentar, subscribe, kažite šta sledeće da upropastim, komentar sa najviše lajkova bit će pozdravljen u videu, ćao!